After 3 days basibiza qualify in media. Maybe ukusele uma 6 months ukuthi media. You must remember i-maximum street. Mawakayenza ama-course wayo awuyi medium. Noma uqedile istraff sabo. Maybe asithi bafuna 4 years 6 months maximum. Uyishayile 4 years 6 months. Awuphelanga ngama-file. Maybe kumele uyenze anger in, anger out, gangsterism, life skills. Awunazo lezo zinto. Ungahlala ne6 years phezulu kwe-maximum just for lezo zinto lezo ukuthi uzenze. Ngeke kurelease bakuyize media. Mina bengishoda ngazo zonke. Ngingana ne1 engiyenzile. And abasitshela ukuthi draft yaphuma. Bokuhamba abanye abantu. Basande basilanda labantu. Bathe madoda asiyeni. Sithi yaphi bathi hayi nesibhedlela. Masifike esibhedlela basigibeza ikala. Masiqitha ukugibela ikala. Simangale masifike reception lapho. So, abo captain. Hela zamanya thisi. Sithase hamba rada ngikitsa mayamba fethu. Bathi hamba nambani. Nami vela ngeke ngibuze ukuthi isikhathi sama sifika ngifuna ukuye medium. Ngijabule blind. Masifike medium lapha ngiyabona nakhona medium. Thina basise eKhoshimampuru. Khoshimampuru mayifika basibiza basitshela ukuthi ndoda bengifuna isipani kahle mina lapha eCMC samaplanka carpentry. Bangitshela ukuthi ndoda wena phela uyakolota wena. Akukabi medium ufike njani la? Ngathi mina ngazi. Mina bangitshela ukuthi ngimedium ngeke ngiphikise imedium ngiyifuna. Ngifuna ukuzala ngikhathele ukuvalela 1 hour mina. Bathi ngithi hayi bathi maybe uziphethe kahle mawuvula ifile yo. Athi ndoda uzenjani kahle wena la? Ngithi ayinama ngazi. Awazi same time ngizazi amaphoyisa ejele bazokupepa. Lehle kamasepanyana dinomboro mu. Litlo ritsipile ke tlo roba matsole maoto mfana. Ke ka bona wena active. Krai nekile active akusale active nike betha akusayibetha no ke change it. Barai bo botle ra byalo mara mafelong re le kraka kwa le bithile batho. Re tlo le bontsha masepa. Ke ra time nna ke street sharp street hayi. Busy ngene sectionini bangifake 33 bamfake 22. Nakhona sihlale nyana isikhathinyana nakhona lapha bafike bangibize athi bom abafethu bathengisile thayila mana kafuneki usishayisa inombolo kumele ngahlale la kumele ahambe la imali ngizambele vele ngePC yami bangise ngoba ngiyalila ukuya eG1 bangisa section mangise isection makuvulwa ijele ngiyakhona ukujika kanje ngekuntanga ngale isection ngale nginomunye umfethu bathi ulayani wasezimu beminyawo phela man sisi kudla kondla masidakiwe sayenyawo uzothola sibhizi ngalezi zinto phansi athi bengisotshe eZimbabwe abhiza hamba ngayi la man ukhona so la man maximum uke wanginokha memory card we PSP ngoba ngena ama gadget wayethengisa umfethu ngangakhuluma abona ngathi maybe ngamsabavana umzimba so medium uyayiphinda la idea diamond ngishama shit uyathengisela umaji omunye umaji we size 10 omunye umaji okuthekeza athenga amapapa cho umzimba omkhulu amaji yabona ngeofisini ngiyafika ngabatshela ukuthi manje nginenkinga bathi ngithi umfithu uthengisa amashito wami kumunye umaji bathi hayi landa umaji yakuningi angiyakhuphuka ngiyakumaji emaji ngifuna amashito wami maji yami ngebhejana you think I'm afraid of your bruise go get your bruise now. I'll fuck you up with a bruise. And ngiphethe amehlanya yaseZimbabwe. Bathi ubheke icela. Vele imgcumela umaji. Mina magcumela umaji. Ibhizi namashiti. Ngichacha amashiti espontshini. Ngafaka eselini ngabuya ngembamba inyawo ukuthi awe. Akukulukuhlu. Maqeda ukuwa lapho umaji. Inumber 1 yethu ihlala ngara kumaji. Uyaza lapho yalamule bafithi kanti yini sitama namashiti wami la. Wathi ngisewulayana yabo. Hayi number 1 akafuna inkinga uhleza bhadala hayi uhleza bhadala same time akhipha ama 20 awubuyisele kubani kumaji mina ngizithathela amashiti ami ngilale umfethu akabuki izwila ngithi ubukulweyo ubuya ngama last minute ngiyalitshela iphoyisa ukuthi time ngikhipha isikhala ndamana akabuki and niyabona la ubuya nimvalile ngapha nolivula livaliwe wazi lapho isalathini arabulana ngman ngathane sharp ngameka babuye ubona mokuvalwa lo mfethu angitshela ukuthi hayi umfethu la man uyambona uphila njani nami kuyangishaya amashiti phuma ku diamond ngasamnika igwayi ngasamnika inex uzophila nje yabona nami ngibambaleka mfethu ngithi avela umfethu lo muntu enesihlala namanye amakampu la eselini nophurwa kantanga umokela insango isofaka amaphoyisa apha kuleya jela
ngiphila kamnandi ngoba intsango ngibhema mahala everyday yabo safundela nama ngifuna ukusuka la ngithi hayi ngimiyeke la man la ngiyakhona ukuthola sengithenga intsango la man silala kanje ehashi akazi la ngene khona phela abantu bama life ukuthi uthola impetho phansi angazi uthola after 4 years or 5 years ukuthi uthola impetho phansi ama life kuphela ngara abantu be 15 by 2 uyu la yani nalo bro wami nami ke nge25 yami nabanye bama 25 inyana the rest life ye alphabet amanye uyangena la yani uhincile udakiwe nokudakwa uyangena uhlala etoilet akezi nangapha eselini ujovile uspikile umix inyawo pe neCrystal up and down uzoba umnandi blind uzoya thinka nokuthinka ngiyabona hayi ngiphume kuyo uzongihlothezisa lo hayi wabona eselini bathukiwe ngiyabatshela ukuthi hayi into ezenzeke khululekani umfethu uyenzile into yakhe sharp hayi anginandaba naye angala Grootman vele usibuyela sangaya intsango thatha intsango ngiyazibhemela nenja yami siyalala kana khona basidrole map iboshwa batsahlupa vele ngithi yami yahlupha le ubheka icele batsahlupa angizwe after 2 days babiza list babiza list lapha abantu abahambayo ngiyasebenza ngaleso sikhathi ngisebenza ecarpentry mawulapho usebenza ecarpentry kumele bakususe baku17 bangasebenzi bangithatha labantu ngizwe ngegama leka choose wami lephansi uNkosi bathi Nkosi Mahlangu ngathi makunonkosi kusho ukuthi nami ngikhona mawafika le vele bangibiza ngamtshela ngathi asime address Nkosi athi uyazi intanga ngithi asiye bathi i-G1 next day yayi C-Max mawuse window nase G1 ubona C-Max kanti la izinto zami zizoshaya khona ngibe ipresident mangifike G1 lapha ngithi nombolo balele ngeziso ngiyabona bashaya ifront ngithi hayi ngene efrontini nami la ngizenzele ifront okuningi ngisanandaba nakho G1 lapha uyazi sasishayela ifront ngisasisha bengiphatha imali kune picture mvele ngisejele ngibeke 15,000 ngiphethe kanje ngiphethe amafoni ayi3 ngwabeke phezulu isikhafula namanje nginayo ifoni le ngaphandle ngiphethe lapha ngiphethe 15,000 ngiphethe 5,000 ngiphethe 5,000 esandleni ngithengisa intsango ngithengisa iCrystal bona ngimokola ngendlela zonke ngapha ngishaya ifront masiloko sibhizi lapha siloko sibhizi ayi kuluyo kulela jele yazi manje G1 idomo iphathisi kanje lekhiwe le makuluyo kusho ukuthi ngigwazelana la ngaphakathi kuluyo kula omunye ubhurwa wakantanga bathi question thanda uboss unosuka phakathi kwejela sithuka ngusuna umnyoko wonke iselini iselathi tu engasukuma ngathi hayi indoda ake uzothuka ngabomama bethu bangekho la uthi kwenzakala ngathi uyaphakama ngithi ngiphakamile ucabange ngithi mina nawo umsuno kanyoko ekuseni bavula ijele ngivutheleza ngithi ngathi bekuyi manje lezi zakhe zangifrustana ngoba mangiphethe intsango angicishana mangicitha ukushaya umuntu ngikhona ukuthenga 10 amagila ngwavule wentsango ngifunde different ngifunde ukuthi kampe iphi na iphi ngiyafunda uyabona lezi zakhe zangitshela ukuthi lo uyahlanya lo usho ukuthi isoja lengamthuka zo reporter ngapha thubovu bekumele sigcwale ngayo musa kudala inombolo uyayigwala lo muntu akusiyo lento azibiza ngayo ngithi yathi hayi uyahlanya la ngafuna ukuthumela thina ukuthi sizogwaza amon uyareporter musi lo muntu nami ngiyayibona ukuthi akusho abayithathi lapho ngisanaye eselini ngimphilisa kanzima la imali until kuzovela isini yalo muntu ongicashe Boxback lo vele ngishayelile bamgwaza bakhipha inamba ngaye bamgwaza ngithi ngiyaphuma ngithi ngiyoma lapha ngishayela umoya ngiyabona kuyaluywa le bagwaza ubhuru wami ubagwaza umuntu ongicashile ngithatheke vele nami lapha fahla window same time njengoba lizongisika la fahla window cede ulifahla ngi-attack naye ubhuru wami uyalwa ngaphathanga next uyalwa ubhuru wami abona kube enye into lela langa akube into kungafanga umuntu inhlanhla ngoba 26 sihlangana nalo besigwazana nalo nabo manje bavula baphuma kuyaluywa straight manje kuthi kuyagwazwana vele ngagwazana mina ukuthi vele ngigwazana ngenhlanhla ngoba vele ngizangikwazeke gwazana cede ukugwazana lapha mina ngilimela ngiphuma igazi mangeni EST kunelinye iphoyisa bathi bani ebelishaka kakhulu iphoyisa nyana la khona lo mveni la kanje captain basikhipha lapha basikhipha sonke bat mina phela ngikwaziwe ngilimele mina basathatha bathi hospital ubheka ijele lidomo bathatha ama26 babayise hospital basithatha nathi basisa same hospital masifika lapha hospital kube iguruguru futhi kuyaluywa futhi ngara phakathi
gcina bayenzani bathi show step enyaweni bathi show step everyone 26 Air Force everyone sibeke esibhedlela till 4 o'clock bathi isikhathi seni sokuya ebhomini mina ngiyale ngebhomo angibatshela ukuthi mina ngingena ebhomini hayi angingena ebhomini ebafuni bathi khona umunye umuntu akafuna ukungena ebhomini lana ngithi naba abantu bayakhuluma andazi abafuthi bayi3 babatshela ukuthi adipho akenzanga ngisojama number 1 wonke la kumele ngikhiphe wonke akumele ngene nabo labantu bangikhipha bonke ukuthi alimana hayi bekangekho bathenga hayi mina bengekho sometime bathi hayi Joe asambe esectionini hayi sometime bakhipha amasho step ba section thathi isikhaftini sami ngesection ngifike esectionini le ngihlala boma 2 days 3 days la bengifihla khona ifoni iwindow futhi la window bengigibela idustbin la window lemalivula malivula ngeforce amaphoyisa mabafika banot bathi akavuleki ukuvuleka 2 so ifoni yami lapha ngina 3 years ngibeke ngalahleki iphoyisa ngifloor ifoni so abafethu mina bangicilaza abafethu enye intwana bathi u triple S yase khona ughost ngesikhathi sakhona akakatuli ngithatha ifoni yami ngo5 ngifaka la ngiyayifihla ngidonsa lela window ngikhipha idustbin ukuthi noma wangena bazosearch bathole kungana next leza ntwana ngiyabuyela ngiyalala kanzi ngitrazile zishayile ya phone ngibatshele ukuthi mina yami ifoni ngizoyithola before 2 days ngoba untshontshelwe mina kufanele ukuthi untshontshelwe umuntu ofamous la kule jela akekho umuntu ongangazi yabona kuseni ngiphuma ngeparade zawonke ama sections abatshele bafethu bangishaya ifoni ngibuye ngirelax kusasa kuseni ngeni call from uGhost athe ndoda na ifoni yakho la ngobhuru bami uDragon nangu iphethe ifoni yakho ngithi athi ngithi sharp ngizoze ngizoyilanda ayiselini makuvala ijele siphelele manje ngiyabatshela ukuthi iPhone yami ngisasa ngiyayilanda uthathile angabuyi ngoba kuba yimi naye la eselini ngiyombulala bathi ngithi bathi ithole ngithi ayikhona ngala komunye umuntu bathi uDragon uyabona lo muntu uthi nezivaro uDiya yazi ukuthi kuphi aphume kuseni ngespanda man ngaya ngala ku Dragon mangifika ku Dragon mangikhiphela ifoni bathi bafuna ivoucher 300 manje ngiyabona ukuthi mangabatshela ukuthi into yami ngithenga ithwejele bugcina bayenza bangasayithuli ngithi akhululeka i300 ngiphethe ngiza lapha ngimele 12 o'clock babavulela ngoba bavulela ngo12 ngikhuphuka mangikhuphuka ngena nezama ngithi bayajika bakhiphe enye ifoni bathi hayi le foni akusiyo besitsha ukuthi iyo thina siphethe le obvious mntaka mama ngiyangitshela mama into okuqala ifoni yami yayazi angitshela ukuthi abadlala ngawe ngiphethe enye yaseZimbabwe bathi uma black Anderson ngithe Anderson uyibona kanjani athi program wazini laba canga ukuthi siyadlala asambe sifuna ukubona le foni abakhuluma ngayo bathi akusiyo siphamula le foni ngithi bathi hayi nezivara singene sebafiti manje le foni akusiyo yiphi ifoni benisikhomba yona bathi bayikhipha le foni hayi nje amaphithiti sithatha masicotha sibatshe ukuthi manje singalwa manje angithi nibambe ifoni ithi sibambeni siluza sonke kube girigiri bathe hayi zami zithantanga siphelele amile sonke mabala siyalo hayi amimile lapha esayidini lapho ithaba yanye banika ifonini labantu bangazodlala gcina uphuma umunye ubhuru wami uzibiza ngenumber 1 naye uyazibiza akusi number 1 akusina umashinga wami umuntu nje ongazi inombolo ethengile simtshela ukuthi indoda ifoni yethu la mana kuphuma lapha hayi mina le mali enikhiphile nithenge ngale foni ngiyayibhadala ibhadala kuphi kuma 26 sithi ife ibhadala asinankinga thina abasinika ifoni yethu sambe basinika ifoni yethu sabanika ifoni yawo uzosala bhadala ngithi yena uthi uzobhadala asingeni thina saphuma sahamba inkinga manje inaye zithi 5 basibala manje nangu muntu ubuthi ifoni yami akasabuyi manje nami sengishaya uvalo manje zithi 6 nyazwa bayeza labantu bavala iminyango go ba master go angishaya uvalo ngithala isikele masola la ngani ngilanda iphoyisa timer hayi man kunomuntu oshodayo phela la eselini la ngithi ngiyabona ukuthi amani mabamthola maybe ngathi mina ngimthumile ukuthi abaleke ngithi kunomuntu oshodayo phela la esini bathi ubani ngithi utriple S bathi sinsamba ngithi kusena eSpanini bathi akazange abone ukuthi bathe bani abasavali manje abasavali damani lana uyangibona entwana konthusithe nokujika eSpani yonke mina ngiyakazi ukuthi ngiyaziprotecta ngithi ngoba nami bengatshontsha ifoni yami bavale bamfune damani babuye ngo10 damani akakabuyi sithayi nami ngiyabona ukuthi manje indaba iserious manje izinto serious damani ubalekile ukupha ngazi damani bamfune wazi bamthola isikhathi bani ngo2
Diamond ekitchen kuthi utshela ukhukha ukuthi amboleke impahla zasekitchen angene ekitchen angene edustbin yabo khukha uthola ekitchen ngama 12 ebusuku mabamthola bamtraba batshela ukuthi yena utshontshe ifoni yami ngathi mina kumele ukuthi abhadale ifoni kumele abaleke ukuthi acishe icala mina ngilandwe ekseni mina nginestore vele ukuthi ngizolandwa sengiplanile ngicedile afika bathi nyathi timer and ifoni ngitholile ngithi yena ubatshela ukuthi utshontshe ifoni yami baya la utshontshe ifoni yami la utshontshe ifoni yami batshela ukuthi mina ngizile ngazoyithatha mina ngima ngokuthi ngile baya la ngefoni Diamonds bangitshela ukuthi bafuna i300 ngayishiya mina ngathi SMS uzozoyibhadala since uyi-SMS angabuyanga mina ngizange ngilanda ifoni yami ngiphethe kimi la phone but manje iske into ebhala ngima ngokuthini bengizotshela iphoyisa kanjani ukuthi umuntu uyashoda ngitshela umuntu ukuthi abaleke iphoyisa lisayida nami manje la ku investigation ukuthi amfanele kena mbuditse impela or umuntu ade nokonja ke span no so ngakusaberiki but wena nyathirta ubitsa abazi SMS bamthethe nge-escape bamthethe nge-escape but nyathi wena from i-section ukapa abantu kuzakapha wena kahle asakufuni la sectionini enhlekele lonke alisakufuna ayikho isection ekufunayo njengoba bazongishaya ngedraft but udima wenyuka ase udi manje emalini nakhona ayikho into e50 udi yonke into 100 rand 20 phone call 100 rand udi iplay 100 rand ngaphakathi bashaya fraud babuya ngokuzolala sebenzisa voucher lapha EFT phela lapha sizivulela ama cellphone banking lapha kulela jele ngiyangena bashaya ifraud abantu bashaya i-VIS is a stolen motor vehicle lezo twana mama ngakutshontshelwa imoto yikho ngithi wabona isimokolo ayikho indawo police station corrupt ukudlula yonke into i-police station corrupt ukudlula ijele ukudlula maybe government ukudlula nase parliament i-police station ngoba i-VIS into okucala yabantu lahlekelwe imoto abahijekile nani la information ukuthi isiposho sithole silanda straight phakathi kwe-police station uthenga ama docket lawa yabantu laba namafoni number ceda fonele ama complaint abathi ukuthi imoto yakho itholakele sithole ngapha eLimpopo ngapha bebathi bayayisa Maputo so imoto yakho uyazi ngana kubizele registration akubizele case number kanti bamnike yonke into nawo basho ukuthi imoto yami itholakele le akuthi ukuthi imoto yakho sese fresh njengoba imoto yakho sese fresh kanje mangashiya la uyothola bescrapile 13 and thina sifuna ukubuya nayo so lo muntu othola truck uthi ufuna 5000 epetrol uyashaywa gijima yokhipha 5000 uthi imoto yabuya ayibuyi amaphoyisa akhiphe information yangaphakathi kubuye kunalezi ezishaya abantu bokuthi abantu baceda ukuboshwa namhlanje babanikeza ukuthi lo bothi imeda lo besho lenini usaye court bakufonela mama mina ngakwenzela iplan umntwana akhe ngithi boshweni into so mina ngamkhipha icala elincane leli mama laba bantu isiposho information uyithole phi phakathi kwe police station umama gijima yenza ama EFT le anika isiposho lesidla isiposho for into engekho bahlakaniphe kakhulu labantu bahlula iHawks labantu it is dangerous. So we spend how long Odi 3 years Odi ngiphumela khona exactly ngiphumela stay ngiyeke yi Odi prison yiyo ngiyekile ngo 2013 bekumele ngibanikeze 6 months angithi le ya 6 months ngikutshela ngaye encwadi ngicala ukubehave sengisele nga 3 years ejele and then which is masingiyocedelela la 1 year yami ngashaya umuntu banginikeza 6 months because kunenye into ukuthini iCMC yasejele yasikhawatha ngoba kumele weCMC bakuplaka ephepheni ukuthi bani weCMC nge22 ubani weCMC and thina sazi ukuthi wena sidla ngawe which is boykini baza every week ngeke sivume ngaphandle singana visit kumele sikwenze something ukuthi iCMC yokubuyisela kithi la uzokhona ukusifita usupportela abayenzi secret yayibona dazayi masibuya kuCMC ngibuye ngiziphathika noma ngine date ukuthi ngiyanini ekhaya ngibuye ngwara mangena bathi joyini nithi ngicane ngibophele intsangu la angenzi ngamasibo mangifuni bazi ukuthi ngine date ngoba bazi ukuthi ngine date dize bangayithathisa simple bangayibeka imese bangazibeka intsangu ukuthi bangiprove ngendlela zonke so kumele ngenzeni ngifile ngathi iCMC incishe date ngesikandala esike sayenzeka ejele abasaziyo nabo
ebengizilalise ngivukile bathi jo right ngithi jo ngikho right jo female yami beyazi ukuthi ngiyabuya ngilo ngazi ukuthi ngine date kumele ngenze secret because bayazi ukuthi ngine date ama chances my two nokapa bakapa mos ene wakapa ejele uhamba kusasa uhamba yazi so bayenza yonke into makuwe umuntu obafitayo babhemisa ejele bayenza ngayo yonke indlela ukuthi ungahambi ne-CMC yasibulala ngoplug ngoba abantu bayafika baplug kunabantu abathanda indaba abasebenza ukuthanda indaba zabantu ukuthi ubani uye parole board we nami mangiye parole board ngitshele umuntu ngingakazi ngiyazi ukuthi ngiye parole board athi jo ubona bawuplugile ngikokara ko CMC krai ara jo ari yobona sometime ngenzani ngithatha iball pen ngiyoscratch igama ukuthi bangaliboni abantu mara obvious sekayazi lo one ijele lizoyazi akunamfihlo ejele amabonda esejele ayakhuluma uyabona uku-ignore sometimes kuyanceda because umuntu unokukhuluma angazizi ukuthi uthini just ukuthi athathe i-temper yakho ayise phezulu uma ungabalelani ukuthi ube ne-patient as I was saying early in the morning ukuthi uma umuntu uzimisele something ejele bazokufundisa i-patient ngento e-1 ngithona i-500 esectionini uyalapha ubusi 500 ufuna ukuye kitchen ngeke ungale everyday kumele udle kumele ube ne-patient ukuthi labantu laba bayi 499 kumele ngime ngale plate yami ngize ngifike bangiphakele ngidle so i-patient yafuneka nokuthi u-understand umuntu ukuthi ucalaphi uyapi ngendaba yakhe ngoba kunabanye abantu ukuthi vele uze kanje vele uzokuhlokoloza injengamanje ngiphumile ngaphandle kunomuntu ozongitshela ukuthi wena usinex ungazitsheli ngoba wena ubhantitile sakusaba ngizibuza ukuthi le topic iphumaphi out of nowhere hayi thina brati yasukusaba phela buyinja ngeinkathi zakho knowingly ukuthi lo muntu lo ngingambulala sesifokole mangathi ngiyamele ebusuku ngambulala sesifokole but yena ufuna ukungiphushela back to la ngibuya khona so ejele kunento abakwenzisa zona la kuboma anger management life skills izinto zokuthi zingakhomba ukuthi umuntu umignore njani igangster izinto ezinjalo so mina ngigcina lezo zinto lezi ngizingena psychologist izinto ezizokufundisa ukuthi umuntu umignora njani how to ukuthi angayakho icontrola njani engasonke sinayo but ukuthi mase isithuthukele is better uthatha dile ngishanse phansi than ukuthi ngishaye wena ngishanse phansi lento le ngingathengenye umuntu angeke abuye so ukuthi ngilimaza umuntu enye into ene wazi nasemphakathini phela kusonke umuntu ozokuthanda simali kunabanye bokuthi uyama ubuya esibuyile lesigebengu abanye abantu mangihlezi nabantwana abanokubona ngathi lo muntu lo umislead abantwana bethu whereby angiba mislead nginokubatshela ukuthi bafethu impilo asejele inzima ngaye ukuthi mina ngoba ngisurvivile wena ungasurvive asifani sabantu ngiyangithola kunobantu ukuthi mina ngithe ngiphume ejele njengenye intwana next door ifruit opposite usijo ngimiza usijo selo la ntwana yiyo ngithatha yangibeka kule business amawutwana bengutshela ngayo ithi Grootman uvayile le ntwana wabona no akinya koroboye le Grootman khalra ugcina yakhipha imali yayo la ntwana yangistokela amawutwana yangikhomba ukuthi bengingazi ukuthi amawutwana wayenza njani ukuthi wafaka amasosi amnandi yangithengela ipaprika ispices amapaprika yangithengela amasosi ya Grootman sikisthat south akhona ukira kwayi utakhona ukira khulunya kakwayi kiwena ngathola enye futhi asekhoneni bathi upeli iyadraw la ntwana sihlanganiswa insango nami ukuthi hayi Grootman njengoba uthi ufuna ukuphusha ibusiness ekipa nani mina ngikudoyela mahala Grootman apha just wena into kumele ungitshele ngayo ngitshele ngempilo asejele ngibhale ngawo ngithi ntwana ngakutshela yonke into ubhale ngapha athi jo akusafuneki ubuye lobona songakanani ngaphi yakolota mangabuye nami ngithi ngiyabheka abantu bokuthi mangana next ngikhala kiwo esitsho jo katshe kwakunaselo konkunya ugawula uyenza ama plans that boy ukuthi ngidle mncane kini maruthi abheka la estradini most abasifuni mara ngakaze ngitshontshele nomuntu owane estradini angakaze ngitshontshele umuntu eOliveni ngithi maybe bathi bangigijimisa ngeplaza or umphakathi uyangifuna bengenza izinto zami le ngibuye ngizodlala ngizirelaxele nokuboshwa angizange ngiboshwe into asekasi ngaboshwe into esikudeni so into anebhaya manje zaganga into ezigangisayo i-pressure drugs ma ebusuku kungakhala imoto or ini yimi engivukayo futhi ngibheka ukuthi kwenzakalani ebusuku yimi engigadi imoto zeni because mina ngibuye ejele makungenzeka something la bazocabangela mina kucala ngithi so kumele kube yimi ngithatha i-first impression ukuthi ngigade ya ubuye ejele ngimfuna ahlale nomntwana nami
he uzomusha umntwana wami whereby mina manginomntwana wakhe ngimtshela into ezi right ngimthusela nangejele ngimtshela izinto ezingenzeka ejele ngiya-add just ukuthi asabe ijele but wena awufuni umntwana wakho ukuthi ahlale nawe ya mina ngoba vele isigela isibhaya nginaso into mina ngeke ngifuna empilweni yami ibusiness kahle ukuzenzela ibusiness yami ukuthengisa njengoba ngisho ngithi ngithanda ukupheka kahle and ibhodo ngiyalishaya ayisikho ispice engeke ngikumiksele sona mawungadla into zami ungafuna ubuye uthenge it's just ukuthi angitholi ama resources ashapha ukuthi ngavula ishisanyama la ngingapheka khona ngibe namabhodo ngibe nezitofo kube indawo nje chillasi kuthengiswa amajuice kuthengiswa ipapa kuthengiswa inyama into mina engifisa ukuthi ngizenzele yona ubhiya ngifuna ukuthengisa cause as I have a criminal record makungaliwa into ezinjalo zongifaka engcupheni so ngifuna into ukuthi illegit angeke ngiluze nakusasa just into zokupheka nokuthi ngiproduce maybe ikipa zami zeyayo mangashaya ikipa zami ngibe nabantu abangisebenzayo into engayijabulela leyo iplan yonke enginayo istructure sonke enginaso but zonke lezo zinto lezo zifuna imali ngoba amadoka afuna ihasi lento iplate ehasi ngithengisa nama flavor ama-happy izinto ezincane engenza ngazo but lezi zinto lezi akusiza ukuthi ngingaphakama izinto zokuthi mina ngikhona ukulala ngidlile ngikhona ukuthi ngigcoke akusimali ukuthi ngingabudget because nangithi sigijimisana namakula mostly mini business yami ihamba amakula avala ngoba amakula most into zabo cheap and mina ngizothi mangithengile ngithi ngibala nokugibela nani so ngemini banokudlula ngathi abaziboni but once amakula avala ngoba mina nama-happy ama-flavor benginokuthi bafethu mina kimi is 24 hours ngibheke ukuthini after 10 uma bangifonele during yaka le-favor ngiyadla ngawo after 10 angithi amakula avalile so bakhona ukufona so bengikhona ukuthi abafethu khona udeliver ngikhona ulidelivera but kuyacharge for delivery if flavor is 30 rand if maybe uhlale apps ngiyakutshela ukuthi jo ngiyocharge 10 rand ukuthi ngikudelivele apps ngibheke ukuthi nise extra money emini mina ngenza profit ngenza ngamawutwana nama-hot-dog namacanda kuphela yabona ungasabi ukucela incedo emuntwini even those okurejecta akusibo bonke abazokurejecta and into mawungayazi buza bakhona ukukutshela ukuthi hayi jo lento isebenza kanje and nomuntu ungamdeleli mhloniphe umuntu wabona the more uhloniphe umuntu is the more uzoba nama-channel amaningi ngoba wabona mawuhlezi nabantu abadala mostly than ukuhlala nentanga zakho iswebhaye uzothola information njengoba basho bathi indlela ibuzwa kwabadala intanga zakho most angeke zokutshela into ofuna ukuyizwa ngoba lo mhlaba lo wethu lo umhlaba wamanga abantu bafuna ukuzwa amanga all the time iqiniso abalifuni so abantu abadala esinimandla bakutshela amanga njenge-Grootman la mina hlezi ngitshela ukuthi ejo ngiyakubona type ama-CV yekeleza ama-CV uzivulele ibhizinisi wena cause le ukuthi wena ufunana nama-CV wenzani mabangakucasha uzogcina wenzani angeke ube ne-pressure kubuyela le and ngithi ngiyabheka vele into ukuthi vele izokungibuyisela emuva mara mangazivulela ibhizinisi ngacela incedo la ngicela khona bazongisupport abanye abantu akusiwo wonke umuntu ongizondayo and akusiwo wonke umuntu ozongireject abanye ba willing ukuthi bangincede just bamele ukuthi mina ngikhulume ukuthi ngicela incedo even though ngingakabatholi but one of the days ngizobathola abantu abazonginceda I believe